Yuk, bawa si Enteng itu itu. Mana si Enteng lagi itu juga? Wah. Nih nggak usah bos mah menitesan kia. Oh, si bos mah tesan kia. Nih eta tadi nih enak gitu. Tama ti kotok anjing. Lain tama tadi mari gurindil-gurindilan gitu. Tama ti kotok atuh kawan lagi eta mah ti kotok. Anggas we urang tanyakeun ka si bos anu benar. Anggas saya tanyakeun. Ayo. Mana si bos? Bos, nanti bos kerja tinggal garang we kadari deketan. Bos, orang ke laporan. Laporan naon sih teh jika nu hawa laporan? Orang nemu panimuan tapi masih misteri. Di mana panimuanna? Ayo ayo tayang lah. Ayo. Yuk. Ayo ke bos markas. Yuk ah. Di mana nih? Panimuan teh. Taya bos panimuan orang duaan teh. Sugan teh duit tapi titik foto. Justru eta bos jadi misteri teh teh hayang atau di meri. Kayak orang diamongan yang biasaan. Kumaha bos teh naon? Taya soang di mah hayang asum-asuman goblok. Kalem can. Kayak nih eta teh nih endah gitu. Anjing tamat ti kotok. Lain tamat teh meri gurindil-gurindilan gitu. Jeung mana